The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki Pulit ka East Kasiel saka nyautre unailar aja penriu. Ki lara tian bisar ya ki laingot ki Snar Thuk. Ki berasa kem haka miet jongka riutre unailar aja penriu nakasnong mauli langkerdem East Kasiel district. Kumuch penken mau ki laingot ki Snar Thuk. Ki berasa kem ki de bertep kerteng kum Johnson Mauyong ubala kat prastem kerta nakasnong kongwang East Kasiel ubadai nongnya ya kali alto. Ukirmen lang Mauyong ubala kat prasnem kerta nakasnong soolong East Kasiel bat u diron ton tangsong ubala arpusausnem kerta nakasnong Maurengkang East Kasiel. Kini kilaingot kita syakem haki Pulit kat baki dang kitu ya ka Thuk Yamaha R15 ka bomdan show ya number plate da ka jingtmu ban khaitu. Ki Pulit kila kurup ya ka Thuk bat ya ka kali alto bala penon kam da kini kilaingot bat menta kidang pelong ya ka jing Tohkit ka babnya ban lap yu terai jong ka Thuk bat ban pensisa la kini kilaingot ki syakem kidan ketine em haki wepat ki kamtu kali sausaka bat Thuk arsaka ki belajar haki benta ba per ka East Kasiel district. Kanong ba bernihan kadon ha upod usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan